ndafatiwe iwanjye mu rugo i Caracas muri Venezuela. Umucamanza Alvin Herstein yamuciye mu ijambo amubwira ko hazabaho umwanya n'ahantu byo kubiganiraho igihe nikigera. Yahise amutegeka kwivuga gusa akagaragaza umwirondoro we. Undi nawe atiki ati ndi Nicolas Maduro. Nyuma hakurikiyeho iki Jean Daniel? Hakurikiyeho umugore we maze nawe yiregura ahakana ibyaha byose ashinjwa. Bombi babwiwe ko iburanisha ritaha rishyizwe tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Nicolas Maduro n'umugore we Siria Flores bakurikiranwaho n'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyaha bine birimo iterabwoba rishingiye ku biyobyabwenge, ubufatanyacyaha mu mugambi wo kwinjiza kokayine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gutunga intwaro zikomeye n'ibisasu biturika ndetse n'ubufatanyacyaha mu mugambi wo gutunga intwaro zikomeye n'ibisasu biturika. Jean Daniel, mu gihe baba bahamwe n'ibyo baregwa, ibihano biteganyijwe biri mu bikakaye kurusha ibindi mu mategeko mpanabyaha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'icyaha cy'iterabwoba rishingiye ku biyobyabwenge gishobora guhanishwa igifungo cya burundu ndetse rimwe na rimwe ibifungo bya burundu byinshi bikomatanyije bitewe n'uburemere bw'iterabwoba. Inyandiko ikubiyemo ibirego ivuga kandi ko abandi bantu benshi batarafatwa kugeza ubu barimo Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Venezuela Diosdado Cabello ndetse n'umuhungu wa Nicolas Maduro. Bigaruka kuri icyo gitero kidasanzwe cyafashe Maduro n'umugore we, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse ko Pete Hegseth uyobora Minisiteri y'Intambara yahoze ari Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko abasirikare bagera kuri 200 aribo bifashishijwe muri icyo gitero simusiga cyaguye gituma Maduro na Flores kikabafata mpiri nyuma kikabasohora mu gihugu cyabo kibatwaye bunyago. Ati nta numwe muri bo wapfuye. Yakomeje yavuga ko iki gikorwa cyakozwe mu masaha make hifashishijwe indege z'intambara zirenga 150. Hagati ariko Jean Daniel, hari abasirikare 32 bo mu nzego z'umutekano za Cuba biciwe muri icyo gitero cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Caracas muri Venezuela. Ubundi bari baragiye gukora iki? Bari baragiyeyo mu butumwa bw'akazi hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi bifitanye mu by'igisirikare n'umutekano. Guverinoma ya Cuba yabitangaje ku cyumweru gishize ihita inashyiraho iminsi 2 cyunamo ku rwego rw'igihugu. Ku ruhande rwa Venezuela ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo guverinoma yatangaje ko abantu 100 barimo abasirikare 24 biciwe muri icyo gitero cyagabwe ku rugo rwa Nicolas Maduro. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Diosdado Cabello yongeyeho ko hanakomeretse n'abandi bantu babarirwa nabo mu 100. Abo basirikare 24 barimo n'abajenerali 4 bashyinguranywe ibyubahiro bya gisirikare banashyirirwaho iminsi 7 yo kubunamira ku rwego rw'igihugu uhereye ku gatatu w'iki cyumweru. Guverinoma yamaganye ibyo yise ubwicanyi ndengakamere inashyira abo basirikare mu rwego rw'intwari z'abamaritiri bitangiye ubusugire bw'igihugu cyabo mu guhangana n'icyo yise ubushotoranyi bw'abampatsi bihugu. Ni mu gihe umushinjacyaha mukuru wa Venezuela Tarek William Saab yatangaje ko ubutabera buzakora iperereza kuri izo mfu avuga ko zigize ibyaha by'intambara. Nicolas Maduro ari ku butegetsi guhera muri 2013 asimbuye Hugo Chavez kongera gutorerwa manda ya gatatu muri 2024 kwateje impaka z'urudaca. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze amezi zimushinja gukomeza kwizirika ku butegetsi mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse no gutonesha abakora ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bakabyinjiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zari zaranashyizeho igihembo cya miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika ku muntu wese waziha amakuru yo kuzifasha guta muri yombi Nicolas Maduro. Ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika banagaragaje kandi ko batari bishimiye kubona hari abavikantarange mu gice cy'uburasirazuba bw'isi bagahabwa ikaze aho muri Venezuela iza kwisonga mu bihugu byo kw'isi bikungahaye kuri peteroli. Abavugwa ahantu Burusiya n'Ubushinwa Xavera. Ibi byanagaragaye zohereza amato y'intambara mu nkengero za Venezuela mu rwego rwo kubuza amato kujyayo cyangwa se kuvayo, nubwo zabanje kuvuga ko hari mu rwego rw'intambara yo kurwanya abacuruzi ibiyobyabwenge zashinjaga Maduro ko umuyobozi mukuru wabo. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye ifatwa rya Maduro, Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciye amarenga ko ibyamubayeho bishobora no kugera ku bandi bayobozi bo hirya no hino ku isi, cyane cyane abiha kubangamira inyungu no gushaka bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaherukaga gukoresha ingufu za gisirikare mu buryo butaziguye muri Amerika y'Amajyepfo bwo mu 1989 zavugiraga igihugu cya Panama zikavanaho ubutegetsi bwa General Manuel Noriega. Nubwo Venezuela yahise iyoborwa na Presidente w'inzibacyuho Delcy Rodriguez wari usanzwe yungirije Maduro nka Vice President, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko arizo zigiye kwifatira mu ntoki ubutegetsi bw'icyo gihugu kandi ngo zishobora. Venezuela yahise iyoborwa na Presidente w'inzibacyuho Delcy Rodriguez wari usanzwe yungirije Maduro nka Vice President, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko arizo zigiye kwifatira mu ntoki ubutegetsi bw'icyo gihugu kandi ngo zishobora kuzahatinda. Niko zavuze hagati kandi ejo bundi kuwa kane Donald Trump habinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social yavuze ko mu cyumweru gitaha
azabona amaso ku maso umunyavenezuela kazi Maria Corina Machado utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Maduro mu mwaka ushize niwe wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Nyuma y'igitero cyafashe kandi kigatwara Maduro n'umugore we, amahanga n'imiryango itandukanye yagize icyo bivugaho. Abasanzwe badacana uwaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabyamaganye bavuga ko zahonyoye amategeko mpuzamahanga. Abasanzwe bacuditse nazo barabyishimiye cyane bavuga ko Maduro yari umunyagitugu utarabitorewe n'abaturage b'igihugu cye. Hari n'abandi bahisemo politiki ya ntiteranya bararuca bararumira nk'abadahari. Iyi nkuru yanzura yibutsa ko mbere yo kugaba igitero cya gisirikare ku rugo rwa perezida wa Maduro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zisanzwe zitameranye neza na Venezuela. Ibi ngo byatangiye ryari Jondani? Byatangiye mu 1999 ubwo Hugo Chavez yajyaga ku butegetsi akarangwa n'imvugo zikakaye zibasiraga cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abategetsi bazo. Yanahise kandi yirukana amasosiyete y'ibya peteroli yiganjemo ayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma Venezuela irushaho kuba umwanzi w'abanyamerika muri Amerika y'Amajyepfo. Guhera muri 2010 ibihugu byombi nta bambasaderi byari bifitanye. Ku butegetsi bwa Maduro watoye muri 2013 asimbuye Chavez, uwo mwuka mubi wakurikiwe n'uruhuri rw'ibihano by'abanyamerika kugeza kuri ambarigo mu bya peteroli, hari byo gukomanyirizwa ku bucuruzi bwabyo, kandi nyamara aribyo byari bigize 96% by'ubukungu bwa Venezuela. Muri 2017 Donald Trump yahishuye ko bibaye ngombwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresha ingufu za gisirikare muri Venezuela, byarangiye abisohoje muri manda ye ya kabiri. Aksavera duhindura ingingo. Urukiko rw'ikirenga rwo muri Guinea rwemeje intsinzi ya General Mamadi Doumbouya mu matora y'umukuru w'igihugu, aho yagize amajwi 86.72, bityo abahigitse abandi bakandida bahatanye nawe. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Africa News, Jeune Afrique, Guinea News, RFI, Le Monde n'ibindi byanditse ko iyi ntsinzi yayivanye mu cyiciro cya mbere cy'aya matora yo ku itariki 28 Ukuboza umwaka ushize. Iyi ntsinzi ikaba imuhesha uburenganzira bwo kuyobora icyo gihugu muri manda ye ya mbere y'imyaka 7 yiyongera ku yindi myaka 4 yari amaze akiyobora mu nzibacyuho ya gisirikare nyuma ya kudeta yavanyeho ubutegetsi bwa Perezida Alpha Conde. General Doumbouya yiyamamaje nk'umukandida wigenga, aho yahatanye n'abandi bakandida 8. Muri bo wabaye uwa kabiri ni uwitwa Abdoulaye Yero Balde wagize amajwi 6.59%. Uyu yari yatanze n'ikirego mu rukiko rw'ikirenga ahakana ibyavuye muri ayo matora, ariko nyuma aza kwisubiraho akurayo ikirego cye. Mu ijambo rye rya mbere ryo kwemera intsinzi, General Doumbouya yahamagariye abanyagineya kunga ubumwe, ababwira ko muri bo nta batsinze kandi nta n'abatsinzwe. Ati uyu munsi hari gusa igihugu kimwe cya Guinea gishyize hamwe kandi kidashobora gutandukanywa. Yavuze kandi ko icyo yimirije imbere ari ukubona abaturage bose batahiriza umugozi umwe bakiyubakira Guinea yigenga muri politiki no mu bukungu. Perezida mushya wa Guinea azimikwa ku wa 6 w'icyumweru gitaha, hazaba ari tariki 17 Mutarama 2026. Ariko no muri Central Africa Jondoniye mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira ku wa 2 w'iki cyumweru, komisiyo y'amatora yatangaje iby'agateganyo byavuye mu matora nayo yabaye ku itariki 28 z'ukwezi gushize kwa 12, aho yavuze ko Faustin Archange Touadéra uri ku butegetsi guhera muri 2016 ariwe wayatsinze ku majwi 76.15%. Ni nkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru birimo Corbeau News, Central Afrique, BBC Afrique, Jeune Afrique, RFI na France 24, aho byanditse ko muri icyo cyiciro cya mbere cy'amatora Faustin Archange Touadéra yaguwe mu ntege na Anicet George Dorogele wagize amajwi 18.6%. Ku mwanya wa gatatu haje Henri Marie Dondra n'amajwi 3.19%. Muri rusange hahatanye abakandida perezida 7 muri ayo matora y'umukuru w'igihugu Xavier. Gusa mbere y'itangazwa ry'aya majwi Jean Daniel y'agateganyo, aba bakandida bombi batavuga rumwe n'ubutegetsi bari bamaganye uburiganya bemeza ko bwabaye muri ayo matora, bongeraho ko batazigera bemera ibizayavamo. Ibya burundu byayavuyemo biteganyijwe ko bizatangazwa tariki 20 z'uku kwezi kwa mbere. Hagati aho igitangazamakuru Africa News cyanditse ko akimara kongera gutorerwa manda ye ya gatatu, Faustin Archange Touadéra yatumiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin kuzajya gusura igihugu cya Central Africa nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS. Ibihugu byombi bifitanye ubucuti budasanzwe nyuma yaho muri 2018 Central Africa ibaye igihugu cya mbere cya Afrika cyitabaje ikigo cya Wagner cyo mu Burusiya, kikaba kizobereye mu byo gucunga umutekano kugira ngo abakozi bacyo bafashe inzego z'umutekano za Central Africa guhangana n'imitwe myinshi y'inyeshyamba yari iteye icyugaza ubutegetsi bwa Faustin Archange Touadéra. Aksavera iyo nkuru yanzura ivuga ko intsinzi nshya ya Touadéra izarushaho kurengera inyungu z'Uburusiya by'umwihariko mu nzego zirimo ubucukuzi bwa zahabu na diyama.
Ibirebana n'amatora Jean Daniel tubihinire muri Uganda aho ntaraba icyakora azaba kwa kane w'iki cyumweru gitaha ahazaba ari amatora rusange akomatanyije y'umukuru w'igihugu n'intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko nk'uko byanditswe na New Vision, Daily Monitor, Chimpu Reports, The East African, Red Paper, The Africa Report na Deutsche Welle. Ku mwanya w'umukuru w'igihugu hahatanye abakandida 8 barimo umusaza Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka 81 y'amavuko akaba ari ku butegetsi guhera mu 1986 kuko byari bimeze mu matora aheruka yo muri 2021. Museveni azaba ahanganye bikomeye na Bobi Wine w'imyaka 43 y'amavuko. Uyu ni umuhanzi wahindutse umunyapolitiki, amazina yasanzwe ni Robert Kyagulanyi Sentamu. Mu matora aheruka niwe wabaye uwa kabiri inyuma ya Museveni, ariko aza kuvuga ko yariganyijwe intsinzi. Niko yavuze. Reka twongere duhinire ingingo Jean Daniel. African News, BBC News Africa, Global Times, The Independent na The Citizen byanditse ko Ethiopia yabaye igihugu cya mbere cyagezwemo kwa gatatu w'iki cyumweru na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi mu ruzinduko rwe rwa mbere muri Afurika muri uyu mwaka. Uru ruzinduko rwe yarukomereje muri Somalia, Tanzania na Lesotho aho biteganyijwe ko azarusoreza ejo bundi kuwa mbere. Mu by'ingenzi bimugenza harimo gushimangira ubuhahirane no kurushaho kwimakaza icyizere hagati y'impande zombi. Ubushinwa nibwo mufatanyabikorwa wa mbere wa Afurika mu by'ubucuruzi ko muri 2024 ubuhahirane hagati y'impande zombi bwageze kuri miliyari 296 z'amadolari y'Amerika. Xavier, kubirebana no gusura Somalia, Minisitiri Wang Yi yashimangiye ko adashyigikiye ibyo kwemera Somaliland nk'igihugu cyigenga byakozwe na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ku itariki 26 z'ukwezi k'Ukuboza umwaka ushize. Israel yahise igihugu cya mbere kandi kibarizwa mu muryango w'abibumbye cyemeye ku mugaragaro Somaliland nka leta yigenga bigomba kugirana ubufatanye. Ibi byateje impaka z'urudaca hirya no hino ku isi bigira naho bijya gusuzumirwa mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi nubwo nta mwanzuro uhamye wigeze hafatirwa. Xavier, tukivuga kandi ku bya Somalia, guverinoma y'icyo gihugu yanamaganye kwinjira bitemewe mu gihugu byakozwe kuwa kabiri w'iki cyumweru na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel Gideon Sar muri Somaliland. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Somalia yavuze ko ibyakozwe na Gideon Sar ari ukuvogera ubusugire bwayo kubera ko nubwo Somaliland yitangaje ko ari repubulika yigenga mu 1991 ikiri kimwe mu bice by'ubutaka bwa Somalia. Iyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Somalia yongeyeho ko ibyakozwe n'uyu muyobozi wo muri Israel ari kwivanga bidakwiye mu bibazo by'imbere mu gihugu. Yongeye gushimangira ko Somaliland hari igice kidashobora gutandukanywa n'ubutaka bwa Somalia bwemewe ku rwego mpuzamahanga. Aksavera mu gihe cy'icyumweru uhereye ejo kuwa gatanu ibihugu byo muri BRICS biri gukorera hamwe imyitozo ya gisirikare mu mazi yo muri Afurika y'Epfo. Kimwe mu bihugu by'iryo huriro rinabarizwamo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa, Misiri, Ethiopia, Indonesia, Iran na Leta Zunze z'Abarabu. RFI, Eyewitness News, News 24, The Herald, India Today, Shinwanet na Daily Maverick byandika ko aribwo bwa mbere hakorwa imyitozo nk'iyi hagati y'ibyo bihugu hafi ya byose ibishobora gutera impungenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidasiba guhoza ijisho kuri iryo huriro rya BRICS dore ko zirifata nk'iryashyizweho mu rwego rwo guhangana n'irindi ry'ibihugu birindwi bya mbere bikungahaye ku nganda rizwi nka G7. Iyo myitozo ikabikorwa n'ingabo zirwanira mu mazi yiswe Will for Peace 2026 tugerekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ubushake bw'amahoro yo muri 2026. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatangaje kuwa gatatu w'iki cyumweru ko iyi myitozo izayoborwa n'Ubushinwa kugeza isojwe kuwa gatanu w'icyumweru gitaha. Nubwo Afurika y'Epfo yirinze kuvuga ibihugu byari kwitabiriye imyitozo, itangazamakuru ryahishuye ko Uburusiya na Iran biyirimo kimwe na Indonesia, Ethiopia, Brazil, Ubuhinde, Misiri, Arabia Saudite na Leta Zunze z'Abarabu. Iyi myitozo ihuriweho n'ibihugu bya BRICS yari isanzwe izwi ku izina rya MOSI yari imaze gutegurwa inshuro ebyiri igakorwa gusa n'Ubushinwa, Afurika y'Epfo n'Uburusiya muri 2019 na 2023. Yari iteganyijwe mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize yo ntabwo yabaye, yarimuwe kugira ngo itagongana n'inama y'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi G20 yabaye muri uko kwezi kabiri Johannesburg mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Aksavera, reka dusoze iki kiganiro tugisoreza kuri inkuru idasanzwe. Muri Kenya, Minisiteri y'Ubuzima yamaganye yivuye inyuma wiyise umuhanuzi uvuga ko avura sida.
Ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo Nairobi News, Daily Nation, Capital Digital na The Standard byanditse ko iyi ministeri yabikoze nyuma y'ubutumwa bwatangajwe n'uwo wiyita umuhanuzi Dr. David Owuru buhamya ko itorero rye ryatumye abantu 30 bari barwaye virusi itera sida bayikira. Yabivugiye mu materaniro yayoboye ku matariki 30 na tariki 31 z'ukwezi gushize kwa 12. Icyo gihe imbaga y'abantu babarirwa mu bihumbi amagana n'amagana yari yakoraniye ahitwa Nakuru nko ku birometero 150 ugana mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Nairobi. Bari bagiye kumva ibyigishwa n'uwo wiyise umuhanuzi ari nawe washinze itorero ryo kwihana no kwezwa. Icyo giterane ngarukamwaka cyahawe izina ry'amasengesho akomeye yo gukiza abarwayi. Minisitiri w'ubuzima Deni Duale wafashe iya mbere mu kugaragaza impungenge atewe n'ubutumwa bwo wiyita umuhanuzi yibukije ko ibibazo by'ubuzima bigomba gushingira ku bumenyi bwa siyanse, ku ndangagaciro z'imyitwarire mu mwuga wo kuvura no ku bimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu buvuzi. Yongeyeho ikijondanye, yongeyeho ko gutangaza amagambo adafite ishingiro mu by'ubuzima bishobora guteza ingaruka zikomeye ku baturage. Akisavera esibindi bimwe byuko nta muhanuzi wabo. Umbaze nkubaze gusa hagati aho ariko uyu muhanuzi ngo amaze kwamamara aho muri Kenya ndetse ngo yanarenze imbebe hagera niyo riterwa inkingi cyane cyane mu gice cy'amajyepfo y'umugabane wa Amerika. Aha yahasuye inshuro nyinshi muri Venezuela akakirwa nk'igikomangoma na Perezida Nicolas Maduro. Ubwa mbere Maduro yamuhaye ikaze muri 2024 mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. David Owuru yasubiyeyo kugira ngo asengere Maduro na Venezuela ntibazagabweho igitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yahishuye ko hari imbaraga z'ubuhanuzi zari zigiye kurinda Maduro. Yivugiye n'akanwa ke ko yaretswe mu nzozi k'umwanzi wa Maduro na Venezuela adashobora gutinyuka kwegera aho Maduro ari cyangwa se gutinyuka kwegera igihugu cya Venezuela. Maduro nawe aratimaza ati Imana yavuze ko ntazaterwa. Gusa mu mpera z'icyumweru gishize byarangiye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimusanze aho aryama zimunyagana n'umugore we zimujyana gufungirwa iwazo ku butaka bwa Perezida Donald Trump. Iby'uyu munyakenya Owuru byahise byibutsa ibya mugenzi we w'umunyanigeria TB Joshua wigeze guhanura muri 2016 ko yabonye mu iyerekwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na perezida w'umugore. Icyo gihe Madamu Hillary Clinton yahabwaga amahirwe yo kuba yatsinda amatora y'umukuru w'igihugu yo muri uwo mwaka, ariko byarangiye Trump amurahiye aho binikaga. Ngayo nguko mu ntangiriro ya za 2000 ubwo David Owuru yatangiraga kubwiriza mu mihanda yo mujyi wa Nakuru, abantu nta byinshi bari bamuziho uretse gusa kuba yararetse akazi ke nk'umuhanga n'umushakashatsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasubiye ku ivuko maze muri 2004 ashinga itorero yise iryo kwihana no kwezwa, aryigiramo umuhanuzi w'umuvugabutumwa wakataraboneka. Ibi kandi ngo byaramukijije cyane bitewe n'impano ahabwa zivuye hirya no hino ku isi. Xavera cyane rwose. Ngayo nguko nakataraza abahanuzi bazakazana jondanye muri Bibiliya muri Petero wa 2 bagira bati kimbese. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma. Hanyuma muri Timoteyo wa 2 ho bakagira bati iki? Abameze batyo mujye mubatera umugongo. Abameze batyo mujye mubatera umugongo, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Mwakuze kubana natwe muri iki kiganiro nuko tucyanzuye, naho ubundi ngewe nitwa Nyirarukundo Xavera. Wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Tuzasubira ubutaha. Ciao ciao. Icyo cyari ikiganiro makuru mu binyamakuru, ikiganiro mugezweho na Radio Rwanda.